Ćao ljudi, ja sam Aleksandar a.k.a. Azaros i dobrodošli u moj room tour. I dobrodošli u moju sobu, nadam se da vam se svidio intro. Pa ćemo krenuti sad redom po sobi, znači soba je ovako mala, 4x4. Pokazat ću prvo neke ovako okolne stvari pa ćemo posle preći na IS. Prvo, orman da držim sve svoje stvari. Tu mi je devojčica, tu držim satove, love box i tako neke stvari, slike, neki registri. Normalno imam kutije od periferija koje koristim, gitara, klavijatura, neki roboti iz djetinjstva, defense weapon, odbrambeno oružje, osveživač vazduha, nešto od suplemenata, green screen, to ću vam kasnije pokazati kako sve sklapam i to, imam tu kao rezervnu stolicu za goste, neke taburejčiće, stočić za slatkiše, šanse, ugaona garnitura koja mi je prevelika, planiram da ubacim trosed neki. Sad idemo AG, odnosno Azaros Gaming. Ovo je poklon od mog dobrog drugara Ivana Jelesijevića. Svi ga znate kao žica svetlica sa streama. Tu su još neke periferije, imam powerbank, selfie stick, čitač memorijskih kartica, objektiv za Nikon dodatni, Nikon D33.000. Moram povezati njega, uskoro treba kupiti na Infinite Power Supply i neke kablove da povežem pa da to koristim kao web kameru umjesto Logitech C920. Znači to mi je plan za ovu budućnost. U toplim danima raslađuje me Tesla. Živim kao Tesla. Širim energiju kao Tesla. Evo ovdje su neke od mojih medalja sa takmičenja. Ima iz Taekwondoa, iz brazilske jiu-jitsu, iz MMA. A ovdje su moje druge medalje. Reboot Infogamer iz Zagreba što sam bio ove godine, Gamescom ove godine i u 2020. godini nadam se da ću imati barem još 4 ovakve medalje. Dole su nam garaže, a ovo je moj pogled na Koceljevu. To jest na jedan deo Koceljeve. Zimska idila, prelepo. Pa da se vratimo. Ajde sad dođem na novu stvar, znači imam laserski štampač HP LaserJet P1102, jedan od najboljih laserskih štampača u crno-beloj boji. Canon MP190, to mi je štampač skener sve jednom. Ovo je ljudi starije od većine vas koji gledaju ovaj video, no nebitno, ovdje su mi papiri za štampu, imam i ovdje nešto, dobro. To je to što se tiče štampe. Ozvučenje zbog koje hoćem istaraju iz kuće jeste Genius 5.1 surround sound, mada sam ja to surroundovo sebe ovdje okolo, znači na stolu. Ova dva zvučnika mi služe kao potpora za jedan monitor. Na ovim malim zvučnicima držim modeme. Sad, znači, ovo mi je daljinski od klime, ovo su od LED lampi za jedan i drugi. Ovo je od 5.1 ozvučenja. Sad, ovo je TP-Link na 2.4 i 5 GHz frekvencije. Radi posao, baca 100 metara oko kuće signal za wireless. A ovo mi je modem od optike Huawei AR100 series, kao što plaćam 150 € mjesečno za 30/10 GG's, ali pošto živim u Rupi ne postoji drugi način da, eto. Sad ovdje, znači ispod glavnog monitora, znači imam neke japanske figurice kao zmaj i oni kerići i Protective Blade, znači ovo je nož koji se izvlači.
pošto veliki sam obožavaoc glavnog oružja i to doba vitezova, samuraja itd. itd. Iza mi je kontrola za naočare, nebitno. A cable management, ekspert, nema cable managementa. To je to, ali planiram uskoro da stavim jedan stol koji će biti uz zid znači od prozora, vamo do ćoška, znači bit će 2 metra, znači bit će bukvalno od prozora do samog ćoška 2 metra dužine, bit će 80 cm širine i bit će 80 cm visine. I onda ću tu sve to lepo da raspodelim, pošto ovo mi već nije mi toliko praktično za streaming setup, morat ću to malo bolje da organizujem i fali mi još jedan monitor. Kao webcam, odnosno streaming kameru koristim Logitechov C920 koji snima u 1080p, 30 fps do duše, a za osvjetljenje neki kineski ring light, znači onaj najobičniji, koštao me 11 evra na AliExpressu, mada radi posao, znači imate ovdje da se ugasi i upali, onda zatim imate za pojačavanje i smanjivanje svetlosti, također imate 3 tona, kao što su znači skroz belo, polubelo i onako žućkasto, koje je mnogo bled kao ja, razumete, ako ne izlazite mnogo na sunce, to će vam koristiti da vam malo da bojicu na lice, ali dobro. Tastaturu koju koristim je MS Industrial Thunder, znači standardna mehanička tastatura sa plavim switchovima, ništa posebno, valja ćemo uskoro dobiti nešto novo. Miš je Red Dragon Cobra M711, veoma fin miš i lep za ove pare, znači košta negdje oko 3000 dinđi, ima lepa osvjetljenja, možete da birate boju kako će da bude. Ja nešto onako RGB. Za mikrofon koristim Razer Siren X i imam znači pop filter za PCS zvukovi koji probijaju onako mikrofon pa da to umanji. Sa slušaj koje koristim su Fantechove Kapetan 7.1 HG11 na kojima menjaju boju, imaju se podešava, imaju kontrolni štab, ovdje ne možete pojačavati ili smanjivati muziku, mutovati mikrofon i ugasiti ili upaliti osvjetljenje. Glavni monitor koji koristim, ova ovdje lutka, je od Della Alienware 25 inča 240 Hz osvežavanje, 1 milisekunda odziv. Ovakav monitor koristi Ninja, znači oduševljen sam s ovim monitorom i on mi je primary monitor. Drugi monitor gdje mi je Streamlabs OBS i chat gdje komuniciram sa vama, tu je neki Samsung običan, ništa posebno, 60 Hz osvežavanje, milisekunde nemam pojma koliko ima. I prelazimo na glavnu i najbitniju stvar cijelog room i setup tura, to je kućište. Ovo je kućište Thermaltake Overseer RX1. To je modularno kućište. Šta znači modularno? Pa to znači možemo... Dobro, ovo je standardno kod svakog kućišta, to bukvalno svako može, samo ne stavi šrafove i to je to. Ali, znači, svi delovi, malo samo uhvatite, jače povučete i može da se skida. Duše, ovo sad povezani su kablovi, to nećemo dirati. Šta ga prašine, nisam obrisao. Znači imamo jednu 24 cooler veliku i imamo sa prednje strane također, znači isto samo uhvatite svako malo jače se povuče i skine se. I tu imamo drugu 24 i to je to, znači rasklopili smo cijelo kućište za par sekundi. Svi ovi delovi imaju filtere za prašinu. Znači na njima se nakuplja prašina, posle njih samo skinemo, ovo je s druge strane, samo skinemo i operemo pod vodom, osušimo i vratimo ovdje. To je to, znači sad, i kad hoćemo vratimo samo, znači stavimo na mesto, tap, tap, to je to. Znači, sklopili smo ga. Prednji deo, zamislite vam DVD rezač, ali zna većina od vas šta je to. I to je mnogo staro. To i to je to. Znači na prednjem delu kućišta imamo 2 3.0 USB jacka, 2 2.0 USB jacka, imamo ovdje, zapravo ne znam šta je ovaj srednji, e-SATA. Ovo je e-SATA priključak, imamo priključak za slušalice i mikrofon i šta je najkorisnija stvar od ovoga, imamo hard disk deck. Znači ako imate hard disk, samo ga ubacite tu i bude kao
prenosivi hard disk. Znači, sad ne znam da im je onaj što ga nisam povezao, sad ću da pogledam. Evo ga ovdje. Znači, hard disk, to su ulaznjače i samo ga spustite dole. To je to doduše, ja sam ga sad prečvrstio na ovaj rek, ali to je to uglavnom. Idemo dalje na kućište. Evo, šta je isto zanimljivo, znači kao što sam rekao, cijelo kućište je modularno, nema potrebe ništa da se šrafi i to. Znači sve stisnemo ovo dugme i on izbaci CD driver, odnosno DVD driver. Znači nove dugmiće. Ovdje su rekovi od hard diska. Ubrate šta ga praš, nisam obrisao, nema veze. Uglavnom, znači samo se uštine ovdje i izvuče se, tu mi je SSD hard disk. Znači, evo ovako, znači imam ovdje, pogledaj koliko hard diskova imam. Prvi mi je primarni SSD hard disk Samsungov Evo 750 od 256 GB SSD hard disk. Ovdje mi je, šta mi je ovdje? Ovdje je hard disk od 640 GB, ovdje je hard disk Western Digital od 2 TB, ovdje mi je SSD hard disk, ne vidim sam ispod, evo vidite. SSD hard disk od 480 GB i ovdje mi je rezervni hard disk od 2 TB, još jedan. Znači, procesor je Ryzen 7 2700X, prezadovoljan sam s ovim procesorom. Znači, na maksimalnom opterećenju šta god radio ne prelazi 50%. Znači, dok igram igrice i streamam i snimam, ne prelazi 50%. Imamo dva štapa RAM-a od 8 GB DDR4 na 3200 MHz HyperX. Znači 16 GB RAM-a, DDR4 na 3200. Grafička karta je AMD Radeon RX 480 od 8 GB Red Devil. Sa 3 kulera. I to je jedna matična ploča, koja beše ploča? G450F ili F450G. Tako nešto. Stavit ću na ekran. I Thermal Take-u napajanje od 730 W koje napaja ovu Zver. Inače, samo ovo kućište košta 18.000 dinara, odnosno 20.000 dinara, ali 18.000 na popustu. I nema ga na stanje. Znači, to je bez napajanja, bez ničega, samo kućište. Da, znam, nisam normalan, dobro. I što kažu, the last but not least, moja profesionalna gamerska stolica DX Racer R450 Pro. Šalim se. Evo, na ovome ja lovim kičmu već 15 godina. Znači možda stavim peškir preko nje i jastuk zbog dodatne udobnosti. Inače, mada dobro, obećao je White Shark nešto u budućnosti, pa ćemo praviti Room Tour 2020. sa novim kompletnim updateom. Ja jedva čekam, ne znam za vas. I to je u suštini to, mislim, da, nisam pokazao green screen. I da, pasoš, ovo je moj pasoš, znači uvijek je tu blizu mene, jer nikad ne znam kad ću da, kad ću da putujem, pošto volim da putujem, mnogo vas to ne zna. Yes. Nešto ispreskakano, uglavnom. I love to travel, my friends. I da, svi se pitate za green screen, brate. Green screen, evo ga ovdje. Naslovljen na zid. Da nije se vidjelo od zelenog plata, znači na zidu je moja diploma od crnog pojasa iz Kukivona, Južna Koreja. Već kad sam položio 5. oktober 2006. godine za crni pojas. I sad na zeleno platno. Znači, šta je tripod, znači normalno standardan tripod, znate šta je tripod. Njega koristim trenutno, ga koristim kao držač za moje zeleno platno. Znači, postavim ga tu. Sad ću vam sve detaljno objasniti kako to radi. Znači, ovaj sto moram malo da pomerim unazad. I to, znači, izgleda, znači imam zeleno platno iza sebe. Onda ovdje ispod fioka imam LED lampu koju naslonim na tabure i tik, da osvetli to zeleno platno, jer zeleno platno mora bude ravnomerno osvetljeno kako ne bi došlo do senke. Znači ovaj srednji stup me sad smeta iznad glave, mi bude malo i to je to. Znači zeleno platno iza mene. Kako to izgleda sad ću pokazati. Znači CD120, idemo na filters i chroma key, tap i ja. Znači sad se vidi iza mene zeleno platno, sad chroma key on i done. Znači sve što treba da uradite kad stavite zeleno platno iza sebe jeste, znači idete, desni klik
na kameru, filters, idete na plus add filter, znači ovdje izaberete samo scrollate, nađete chroma key, done i to samo, znači ovdje malo štelujete, to mogu u posebnom videu da vam napravim kako da se podesi i kao što vidite, znači sad ne vidi se ništa iza nas. Mogu bi napraviti detaljan video o svemu tome kako sam postavio Streamlabs OBS postavke, sve je zeleno platno, pa da napravim posljedno video ako to želite, pišite u komentarima ispod. I to je to ljudi moji što se tiče room tura i setup tura, nadam se da ste uživali u videu. Ako jeste, obavezno udarite like i sub, šerujte video da drugi vide, uključite do zvonce da se obavije sljedeći put kad izbacim klip. Majice možete naručiti na azaros.shop Instagram profilu, zapratite mene na mom Instagram profilu Azaros Gaming, a mi, dragi moji, se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!